بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب ركوب قدوا أمانتنا نكيس جرو ركوب كناس وان عاصون برباجي سيفس نوفينيما ركوبني كن مجتاتين سافاني توبليين كي مجتاتين سافاني كي سايس هدودا مجتاتين سافاني كن علماء إلا كويتي دي تورا ديدمي ورقاية تجرا مالف هما تجرا جدونا ما أدو أوفو تجرا رقا كجيبا تجرا كجيبا دبچو تجرا هدو nuti achi keessa kaarraan tana jalaaf nuu qabannee dhufne maali obboleeyyan kiyya hammeenya hamni qabdu jechuudha. Hama jechuun maal jechuudha? Hama kana jalaayis akkamitti baanaa tajettuun gorsa gabaabaa nu cufaatuu qabachuu dandeenyu. Sani wajji ilaallaa gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Wanni hama kanarraa haasofnuufis waa hedduudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa san keessaa garuu har'aan tana waanuma lama qofaa fi dubbannaa jaalawwan kiyya ka islaamaa lameen tun ni geessiin isiniin jaa obboleeyyan kiyya inuma ta biraa haasawuu hin barbaachisu ta duraa wanni hammeenya hamaa haasawinuuf maaliif haasoyna tokkummaa teenya dhabamsiistii hawaasa wal hamachuun keessa jirtu dubbii asii fuudhanii achi geessuun jirtu keessa khayriin hin jirtuun isiniin jaa jaalawwan kiyya humna teenya waan itti dhabnu ammallee obboleeyyan kiyya ka islaamaa dalagaa gaarii teenya cufa wanni nurraa balleessu hamaa tokko wanni ta duraa haasoynuuf maali tokkummaa teenya eeguu fi haasoynaa ta lammadaa ammoo namni nama hamtu wal iyaadu billah maayyin isaa warra ibiddaatiin isinin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa ka akkana jee anaa mitiiti rasuula rabbiitiin isinin jaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والترمذي في الجامع وابن ماجه في سنن بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم نقافة من يا إرجما الله إرهدو المنما وني جنة إسان نقو مالي جاني قافة مني قال صلى الله عليه وآله وسلم تقوى الله وحسن الخلق وني أكان جنة نمنقو جالو ونقيا كإسلاما الله صداتو في حال غاريك أبا چورا بكتنا إقما قباب سني ولفاء إفسد تقوى sommana keessa wajjilaallee jirre jaalowwan kiyya islaamaa gabaabduutti waan rabbiin jalla jalaalu rabbi godhaa nuun jee godhu waan inni dhiisaa nuun jee dhiisu wasana inni nuu kaa'e hin dabarinaa ka nuun jee dabaruu dhabu gabaabduutti waan nuun jee godhu waan dhiisaa nuun jee yoo dhisne sodaa rabbii ni qabna sodaan rabbii jaalowwan kiyya islaamaa jaalala isaati nuu sabachiisti woosnul khuluq haala gaarii qabaachuun ammoo jaalala ilma namaa nuu sabachiisti wannummaan nuti feenu tanaa achi maal feeta جالل ربي أركنان جالل مؤمن توتا أركنان مال تسيافي واللمين تنادو دوتو أكان جنة نمنكا وسئل أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقافة من أنا أكثر ما يدخل الناس النار المنا ما أكان وني إبدا إسان نكو ما لي جاني قافة مني قال صلى الله عليه وآله وسلم الفم والفرج أفاني في قام صلاتي نجان همين لماني تراو ربنا وإيقون حديثا نمسودا كسوكون ميلا لاغا جالو وانك يك إسلاما وني أكان إبد جهنم والإياذ بالله نمنكو همين أفاني تيفي همين قام صلاتي دلين تقو في قدون علماء غري هنجرتو جان غرو أنا في إسي رحمة ربيتين لالي دلين تقو جرا guddoo jira garuu kana magaddiisisu maali ni beekani xiqqoon isii ibidda nama neeti ibiddi xiqqeenya ni qaba innahaa tarmii bishararin kalqasri jedhee bar jaalowwan kiyya islaamaa isiin tun ni darbatti qaanqeen isii bar qaanqee ibidda guddaa miti bar qaanqeen isii akka qasriiti qasrii jechuun ni beekani
meeshina beeta mangistii kana hin agarre jaalowwan kiyya islaamaa guddina isaa qaanqeen isiin darbitu guddinni isii hangasi jechuu maalayyaa abbaa keessa seenee anaa fi isinii fi muslima cufaatu qaamawwan keenya ibidda jahannam irratti rabbiin haraamaa godhuun isiniin jaa arrabni ibidda jahannam nama naqaa hamatana aalimni akka imaamu nawawitti rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba isaa alyaani ulmaati al adhkaar jaamu keessatti ibse nam tokko ibsinsa inni ibse namni takkan ibsine fuula 358 fi fuula 359 irratti argattan waan inni isinin jiru hama jechuun gabaabduutti jaalowwan kiyya ka islaamaa dhikruka akaaka bimaa yakrahu waan obboleessi kee jibbuun isa dubbannaan isa hamatta jechuu hadiisa akkana jiru irratti nu dhufa jaalowwan kiyya ka islaamaa hamni kun maalirraa ta'uu mala ni beeytanii diina nama takkaatirraa ta'uu malaa je diina isaa keessatti namni kun mutakabbira ni boona dhugaan jaalatu nama tuffata yeroo dalagaa tokko hojjetu rabbiif oduun ta'in garsiifannaaf hojjetaa jettanii yoo nama takka dubbattan hamattanii jirtaniini haala isaatirraa ta'uu mala khuluqa isaatirraa khuluqa san keessaa gurbaan kun amalli isaa hamaadha yeroo malee rafa nyaata guddata yeroo malee nyaataa yoo jettaniin hamattanii jirtaniini bifa isaa ta'uu malaa jaalowwan kiyya ka islaamaa ammaan tana ijoolleen shanqoo jettee waliin arrabsitu yoo hama hin taane bakka kam qofatti ni beeytanii jaalowwan kiyya ka islaamaa imaamu nawawiin xayyaba allahu faraa warahimahu wallahu akrama riyaadu saalihiinii fi al adhkaar keessatti miti yoo abbaan hin jibbine qofa malee yoo saahiba keetiin gurraachoo jetteeni yoo jibbite hamatteeni jirta gabra inni bilisa baaserraa ta'uu malaa sarraatanyaa namaa ammaan tana warabbil kaaba jaalowwan kiyya ka islaamaa khadabare khutubaa godhee yeroon deemu gurbaan tokko ati hariifaa naan je faaruu muxuqna godhe sitrii isaa rabbi nurraan kaasiniin isinin jaabar waan tokko ta ammaan tana jirtu maali ni beeytanii je daakitte kan maali ni beeytanii je ta ammaan tana asfaa deemtu ni beeytanii dalayduu mana namaa dafaxaa qabaafii jee namni mucaatun naan jaabar keessaawuu waan tanaan kama korome eenyu ni beeytaa naan jee hakiim hassan ijoollee laga harreetii naan jee gabra inni bilisa baaserraa ta'uu malaa dalayduu isaaf dalaydu jaalowwan kiyya ka islaamaa jaartii isaa ilmaan isaa kana cufarraa yoo irraa dubbattan hamattanii jirtanii naamusa namaa keessatti bu'uu jechuu jaalowwan kiyya ka islaamaa bifa isaa gurraacha ijji isaa shawraaraadha ni hokkola yoo jettaniin yoo inni hin jibbine qofa yoo maqaa saniin ka beekamuu taate yoo saniif taate malee maqaa kanaan alatti ka beekamu yoo taate isarraa dubbattan isa hamattanii jirtanii dalagaa isaatirraa ta'uu maltii jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo dalagaa san inni ittiin gammanne namni garii silaa asliin maal ta'uu qabdi ni beetanii tun yaada kiyya dalagaa qabaachuu isatti dhiirri tokko dhiira isa gooti yeroo garii ammoo namni garii hin mijaa'uuf waan san dhokatee dalaga yoo dalagaa saniin isa dhoytellee anaaxee ta'uu malaa anaaxeedhaa yoo jettee ni jibbu caataraa keessa qabqabii dalagaa yoo ka jibbu taate isa hamattee jirtaa jee walitti qabnee haa jennu jaalowwan kiyya ka islaamaa obboleessa keenya waan inni jibbuun yoo isa dhoyne isa hamannee jirraa mee nu keessaa eenyuutuutun nagaya ba'aa jaalowwan kiyya تنا رسول كين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما الغيبة نبيتني همجتشا نبيتني يجين صحابان عليهم من الله رضوان قالوا نجان الله ورسوله آلم اللهم في ارجما إساتو بيغا قال صلى الله عليه وآله وسلم ذكرك أخاك بما يكره ذكرك دبتودا أخاك أبليسك دبتودا بما يكره وان إني جبون إسا دبتودا همجة چونتا نجالو وانكي كسلاما يروكنا صحابان هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله الرضوان غافيدان بكا نوفين إذن إسنين جابر وحيو غافتني دبرتي جرتي غرو أنافئتي إيستي علماء جلتيني غافي سنبين أرأيت يا إرقما ربي منا أدي سجين إن كان في أخي ما أقول إن كان يوته في أخي أبليسكي يكيستي ما أقول ونين أنجو يو أبليسكي يكباتيو أنا أقول ما يسليش هو ما يسليش فرشولي هو فرشولي رأيته بأم عيني إجتي يعني نساغر إسابه كجر يونا كان جيانو همدني أي أنا سبجر كججه كان نساغر
ديبي رسول الله دقي فدامي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته إن كان يوته ما تقول والنعت جد فقد اغتبته أغت إساهم التجرتا هم مججونو وان أبليسي كيكبو سن مكا إسا دوينان إساهم التجرتا وإن لم يكن فيه يو والنعت جد إسا كيسا هنجران أمو فقد باهته كجب سمونا ما كل نمجو إركي سيجي أمان تنبر دبيف يولي دردواتي نتيزن ni qabaa jechuu maltanii ni kijiba laallee jirra hin ta'u waliin jenne bar ta inni hin qabne irra kaayu jirra bar ta inni hin qabne irra kaayu jirra tana allahan jalla jalaalu akka sammuun teenya irraanfachuu hin dandeenyetti quraana keessatti ibsiinsa ajaa'ibaa nuu ibse walaa yaghtab ba'dukum ba'da garii keessan hin hamatinii jee bar ayuhibbu ahadukum satokkoon keessan ni jaalata أن يأكل لحم أخيه ميتا فون أبليس إسان نياتشو نجالتاي فون أبليس كيساني كدو نياتشو نبيتاني طبيعات إساني هنجالتاني هما أمو شريعات أن جبو قبضاني جي حافظ ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة فكرهتموه نمبيكا أكا جبتاني واتقوا الله كيسان إيقادا الله كيسان إيقادا اللهان أكان كتوبا نماك إبلو ammallee akkaan karaamata namaa godhuu nunji namni nama hamatu nama foon obboleessa isaa ka du'e nyaachu jiruutii jaalowwan kiyya islaamaa maaliif ni beeytanii ka akkanatti ammaan tana jeeyme ibseene namarratti dhadheerannuuf obboleeyyan kiyya wahii inni nu bira jira wanni hammatteef tanaa bar silaa jiraate ifirraa deebisaga an akkanaa miti jee hisaaba keessii kannaawu garuu hin jiruumi arraan tana unnooti inuma dhiisiin isinin jaar kanama gaddisiisu namuma rabbi ja'uutu tuutu waanuma tanaan deemaa yoon isinin jee kam jettan dhiisii bar khalqeen hin beetu jettaami warruma rabbi jookan qaala allah jalla jalaalu qaala rasuulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam warra joo hatta masgiida keessatti illee namni wal hamataa fokkottuudhaan isinin jaalawwan kiyya islaama inuma madaallii dhiirtoolee keessatti dhiiraa miti ni beetaati akkanumatti meelaal dhiira yeroo jette bar waan namaa ni hasawa dhirribo arraan tana obboleessa keenya ka muslimaa tokko qabiin isinin jaa keessaa'uu ka nama gaddisiisu eenyu hamanna ni beeytanii jaalawwan kiyya islaama ulamaa'ii rabbaanii fi daa'ii saadiqootaatuutu hamatamu jira حديث نمر فجسو كيست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ننجان نبيتني والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والبيهقي في شعب الإيمان وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس hogguma anaa kanaan ol fuudhuun godhame ol koruun godhame gaafa israa fi mi'raajaa ni beeynaami jibriil alayhi salaam yeroo akkasitti isaan ol deemu orma takkarraan dhufee jee irra caalaan khalqii sallallahu alayhi wa alihi wasallam lahum isaaniif tahaadhaa jee adfaarun qeensawwan isaaniif tahaadhaa min nuhaasin sibiila irraa kate qeensawwan qaban qeensi isaanii kun maali qeensa oduun ta'in jaalowwan kiyya ka islaamaa akka ta'e nyaatanatti sibiila irraa kate yakhbishuuna bihaa wujuuhahum wa suduurahum haala isaan fuullan isaaniitii fi qomoowwan isaanii ifin haguugan ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billaa isaan agariiban fuula isaaniitii fi qoma isaanii dugugan فقلت من هؤلاء يا جبريل من جاء أين يا جبريل أرميكم أين وركن إفقل قال صلى الله عليه وآله وسلم جبريل تتجاجت بكتن جالو وانكي إسان كن هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم إسان وانكن أرمتكو ور فون نمانيات ويقعون أما اللي ور أرقم سني في أعراضهم ناموسا إساني كيستي بر هجابة أفتيف ربي صدافي متيتي غرائسي لو يفتشو في أفتي نمجو هن تجيني ما تسينجي تيافتي أين نهادو بطوغا أهل أبولي ينكي ما ندم من سكت نمني جلسي
isheenuu cal jechuudhaan isinin jaabar hin barbaachisamu yoo gaariin nuu mul'atte toltutti ajaju hamturraa dhorgu zikri qur'aana qara'u yoo taate ayyoo fi abboon yeroo siyaaman labbayka maamaatiyyaa labbayka baabakiyyaa yoo taate malee cal jechuudha jaalawwan kiyya ka islaamaa yookaan warabbil ka'aba ni sheenuyna akhiraa dura addunyatti sheenuyna jaalawwan kiyya waan ina an lubbuutiyyaaf agare nama daa'iitii yoon isin hin jee wamaa ubarri'u nafsi waan hin jirre takka dubbate hay lakkaa daa'iidhaa miti boo akkamitti akkana jaana hin jee maalummaan keessan beekame gaa ni beeytanii waan ja'anii jiraa miti nama aalimni bar yoo dubbate ogeessummaa isaatiitu mul'ataa bar jaalawwan kiyya namni wallaalaan yoo callise ammoo faaya isaaf taate namni akkas hin beeku gaa ni bareeddaa guyyaa dubbatte maalummaan keessan beekamee jira lakkaa nama guddaan isa sa'uu ture malee lakkaa xiqqaa taa'e qullaka ayatonni xiqqoodha ta namaati moo kan maal si godha weesima suuqa ta akhiraa hoo nama hamatu jaalawwan kiyya ka islaamaa nama naamusa namaa keessatti dhadheeratee ammaan tana akka fadhe jiru guyyaa qiyaamaadhaa ibidda jahannamiitu isa mudata rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qeensawwan isaaf kanna qeensawwan san sibiila irraa kataate fuula isaatii fi qoma isaa ifitti hagoogaan isinin jaa nas'alullaha salaamata walaafiya tanaafi cal jechuudha fi ammas rasuulli keenya sallallahu alaihi wa sallam gaafa tokko sahaabota maal jeenni beeytanii manil muflisu nama dhaba eenyu namni dhabaan jeen wal hadith rawahu al-imam muslim fi sahih rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atadruna man al-muflis ni baytani nama dega nama dhabate ni baytani hije gafatin sahaban alayhim min allah ridwan al-muflis fina man la dirham lahu wala mata namni dhaban miskinni nu keessatti jechuun akka nuti beeynutti mallaa dirhama lahu nama isaaf hin taane mal dirhamni horiin ka isaaf hin taane nama doolaara hin qabne jaalawwan kiyya islaama walaa mataa meeshaa itti faayidamu nama hin qabne eesh taqullu amman tana meeshaa arabiyaan majlisi firija guddaa lamaan saniin agarre waan akkanaa nama hin qabne jaaniin jaalawwan kiyya islaama qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-muflisu min ummati dhabaan nama ummata kiyyarraa nama tokko jee jaalawwan kiyya islaama yoomal qiyaamaa guyyaa qiyaamaadhaa ka dhufu bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin salaata isaa guutuu salaatee ka dhufu soommana isaa guutuu jaalawwan kiyya islaama sanii ni dhufa horii qaba namni kun jaalawwan kiyya islaama horii qabaateetis bololaa isaatii mitiiti nama arja zakaa nama baafate wayaati kana cufaa ni dhufaa je waqad shatama haaza haala abalusan arrabsee jiru qabi mucaa kana ta'i haala abalusan arrabsee jirun waqadhafa haadha haala intala naamusa qabdu jaalawwan kiyya islaamaa naamusa isii akka waliin jenne isii arrabsee jirun wasafaka dama haadha haala dhiiga abalu facaasee jirun wa akala maala haadha haala maallaqa abalu nyaatee jiru ni dhufaa hoggumeeqa jaalawwan kiyya islaamaa sharxii toobaa keessa yoo yaadatan hoggumeeqa nama tanallee maaliif bakka tana nutti haasoyta nama naan jee jira yoonin isin hin jee kam jettan ana akka wal beenu ummata akka walitti hin qabnu sin jee robboleeso tanyita tokkos dhiira yoo sin jaana hadiisaan ana haasoo nafaalleesaan isin hin jaabar malee kunumatti fadhinnaa ta'e haasoytu san maal walirraa qabna dalagaa gaarii takfiira nuuf hin goone jira nuun hin jenne haqa namaatii waliin hin jenne sharxii toobaa keessa raddul mazaalimi waliin jenne bar miidhaa nama miinisan deebisuudhaan jenne yoo hatte maallaqa san yoo kafalte sirraa kaate yoo hamatteen ammoo sharxii ulamaa'iin keesseetu jira yoo si dhagaye deemii oofii je'in yoo sin dhageenye ammoo bakkuma jirturraa if kijibsiisee akkana waliin jenne haaya lalgaa jaalawwan kiyya asliin nama salaata salaatee silaamanni isaa'is jannata nama soommane waan darajaa soommanaa guyyaa takka soommanuu sadarkaa isiin qabdu wajjin lalle jannata zakaa namni kannate jannataami garuu inni tanaa waliin jaalawwan kiyya ni dhufaa je'ee bar wayuukhadu min hasanaati dalagaa gaarawwan isaatirraa ni fuudhama eenyuuf kannama warra inni addunyaa tana keessatti arrabsuu ture warra inni addunyaa tana keessatti horii irraa hate warra addunyaa tana keessatti ammaan tana ni gartan sa'aa feetanitti الجزيرة بكفيت بنا غلغل غويا نمدوي نمن دغيسني وسبق دم هذا إيغا أبلو فجاسي جرا أجيسي جرا فتيسي جرا إسانيف كنما إيغنا فإن فنيت يودمتي مال غاروون إسا يودمتي هم توون إساني سنفوراني دي دودة إسر رغايني
ibidda jahannam keessatti darbamaa wal iyaadu billah soommanni nuti guyyaa sa'aa 13 ficina rabbii jecha fardiidha sunnaadha amma dheengadda tadabarsine fa'aa nuti lama ka soommanti zakaata kannati dalagaan isii ibidda jahannam yoo nu geessite maal faayidaa qaba maaliif ni beeytanii jaalowwan kiyya ka islaamaa taxahiira nun goonega inna salaata tanahaa anil faashaa'i wal munkari hin jenne silaa aslitti dalagaa waan hamtuu fokkottuu jaamte cufarraa'uu nu qulqulleessuu qabdii miti garuu nun qulqulleessine maayyiin isii namni nama hamatu jaalowwan kiyya warra ibiddaatiin isinin jaa wal iyaadu billah ammas rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam irra guddaan ribaadhaa nama hamachuudhaa je ribaa tanaaf gama diliiti hulaa 73 qabdi walirra darajaan isii obboleeyyan kee ribaan gama diloowwaniiti hulaa 73 hulaa 73 san keessa inna arba ribaa irra guddaan ribaadha irdu rajulul muslim nama naamusa muslimaa keessa seenuudha isa xiqqeessuudha inuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiisi kun fi sahihi at-targhib wa fi sahihi al-jami' ibn mas'ud irraa dhufe radiyallahu anhu aysaruha nama ribaa nyaatu ammoo gama diliiti gada'aantiin isaa mithlu fakkaata ayyankiha ummahu akka ummaa isaa nikaa godhateeti tuni laaftuudha jee rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alaihi mee ammaan tana silaa bar ka ulfaatu ummaa ifii wajjin namni ni rafa na wajjirtanii wallaa mashghuula isin na wajjirtanii har'a onni hortamuu qabe ummaa ta'e wajji rafuun ribarra xiqqoo isiiti guddaan isii ammoo obboleessa kee hamachuudhaan hundi masaakiina bara ammoo akkunumatti taa'ee dhiirummaa miti jaalowwan kee islaama inuma waan dhiirummaan taate nurraa fuuti malee nama hamachuun dhiirummaa miti jibbuu qabna jaalowwan kee islaama cal heddummeessuudha calii tana yoom beeytan ni beeytanii gatii isii bar ulamaa'iin teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a yeroo nu himtu ilmi namaa kun waa sadirraa dhufe lan qaamarraa dhufe ruuherraa dhufe miti ammas wanni nu barbaachisus takka dachirraa waan bahu qaama keenya kana naga eeguuf nyaata garii waan vaayitaamina pirootiina qabu ispoortii faa godhu yeroo san qaamni keenya maal ta'a nagee ta'a jaalowwan keenya ruuheen tun ammoo wanni takka isii hin qaceelchu waan olirraa dhufe malee san maali qur'aanaa fi hadiisa sahiha nu jijjiiruu dadhabdee bar jaalowwan kiyya islaamaa callisuun yeroo kan bareedduudha ni beektaataniin isiniin jechuu fade guyyaa nu dhukkube arraba keenya zikrii da'awaan waan gaarii taate toltutti ajajnee hamturraa dhorgu tanaanii heewasuu qabna guyyaa nu dhukkubee ruqiyaa faatihaa qaraanee ifitti goone warabbil kaaba yeruma san kaanee deemna garuu ammaan tana arrabni keenya mashghuula keessaa'uu ammaan tana namuutu aktivistii ta'e wariin agarre waa'ee polotikaa seenee namuutu aalima beekaa tokkoof godhe ani waa'ee biyya keessanii polotikaa keessa hin seeninaa isiniin hin jenne jaalowwan kiyya islaamaa dogoggoratti narraan fudhatin mashghuula nama arrabsitee ciccirtee inuma imaamul jarhi wa ta'diil if gootee abaluu warra bid'aati ifif lubbuute warra aalu sunnaati wal gootee isin warra toohiidaati nama biraa cufaatu kafarsistanii akkana jiraami guyyaa si dhukkube faatiyaa hoggu torbaa miti hoggu 77 gootu humaa takka nuuf hin gootu dhukkubni nu sharafaan sinja maaliif hin qabne ga qabu in agarre ijoollee takkaafin nasihaadhaame isaanirra caaleeti miti bar cal ja'a jaalowwan kiyya ka islaamaa calii tana leenjii haa godhan nuun jeenan awoo bara hakaa bar nuti bar barcaa yeroo hasdannus bar quraanuma fi hadiisa haasoynaa ji ana maalin jeen cal je'in jeeni bar cal agarre cal obboleessa kee hin dubbatini hin barbaachisu hunnooga akkan sinje guyyaa kan ammoo intalatiyyan irraa dhukkuba sheeka bira naageessa hunnooti maarree taate ni gaggabdi maarree bira naageessa qarshii 5,000 naa kanni isinin jaa garuu yoo arrabni keenya wanni nuti dubbannu maal qur'aana hadiisa zikrii godhu caliisan leenjii yeroo if goone guyyaa nuti qur'aana san dubbanne jaartii teenya dhukkubu mucaa keenya dhukkubu yeruma san lafaa ka'ee deema ammaan tana ruqiyaa hoggumee qeefi gootu numunu dhukkubutti hin jiru jaalowwan kiyya cal jechuu bar jecha kiyyaa miti bar لا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم اسني سكوتك صلوا على النبي اسمع والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وعبد بن حميد في المنتخب والدارمي في سننه وصححه والعلامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صمت نجاج
من سمت نمني جلسه نجا نجا به ربنا الدنيا في آخرته ماتي تسول نجا سنابازو ونوتي نجا سيدكوا رقيا قدرته نجاباتي هاتون تكو كورنيل زلقان إمامة إفتي كاي إسنينياتون إسنينجا أتومان إن أغر صحابة حديث متفق عليه أبي سعيد الخدري رادوه غوتا تكبر نمتيجا أقرباتو تو إسجنيني أبي ذر أبي سعيد الخدري جوجو يا إسال لچو رضي الله عنهما فاتيا إرق على نمبر أكتا كاهن أكب سنيته نون جنة صحابا مالف إن بيتك جرسا قل عليهم من الله رضوان قال يو ذكري تاتي مالف رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو تعلمون ما عالم لبكيتم كثيرا ودوان أنبيك بيتني تيكو كفلتني جيني بر هدو بوچني جيني يرو مسن بويني بر إسان إمامة إساني في الرقائني هم بيك نامكم ذكري جيادة مشغولة يرو أكتينيا يوم أركتين جالو وانكي ساسا دي فيسبوك جلتاو اين يوتو أركتي بو يرو عرب ساني غلق سنگا ذكري لاني قوتم تيموكم مچان نكوب ستوفته نتيجن ولا شيء چل أكوالين جنة غرو أمانة دموكم إمام النووي طيب الله ثرى رياض الصالحين كيس مالكاي باب ما يباه من الغيبة باب وان حيما نما قدم نما همرا جئت دي يودو غرمله إبلا ما في بابا إبلا ما في شنتمي جهر رجرت نما همچون وان مسلحان اتي أرغمت قوفا يوتات ملي جالو وانك يك إسلاما نما همچون اسني فين هيومو أكا أمانتنا جرح والتعديل تنما إجماع واجبه سنة متيتي عالمة تكو جالو وانك يك إسلاما جولة تينيا وان هنجر منكرات في ملحيات بدأ خبر سيزيوتاتي عالم تجكنا جل ديمتني هنكرئنا وان بدأ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هندوفن اسن كراسسا جچون هما تك اسن رنجو تلمدا جالو وانك يك إسلاما ufteti sigafati shamara tatus yokanu atumatu obbalesa ke gafata intala abalusanin qadimadde fudu fadati akami bakkatanattis ni nyaadama namni kenya wa hayyu balalak godeti gannaqaf lakki yo intalasan guruba kana ni beita sahiba kayti mokom hada yusalli warra layliti warra da'wati warra ilmiti nagaya garu intalti bobba jabbar yotat sifin tatu jechu qabdan هذه شيشة تغذي مكدا ولا مارة لا سينتاتو صاحبي بكا برادك إن برباد كسون سنجي بر اتنسينين لا سين برباد إنما انت لا أبروت جودو اتغاري أكنا جين ملي وان إسي شوفاتو بربرتي لا إن برباد كسو جالو وانكي كسلاما وان أكنا يوتات أكا أمانتنا فتوى يرو غافت سني الرئيس تكا هاجو أمي نمكي يا فاجو warrafatu waa gaafatu waan takka badii yoo isin gootan illee jaalowwan kiyya islaama yaa sheeka nama qaanfachiisaa tokko bar odoon gaafata ka TV Afrikaa laalu jiruuti kallattumaan zinaan godhe maali malliwi a'uudhu billahi min ghadabillah aan akkana miti yaa sheeka murtiin nama zinaa godhe maali akkana gaafatan malee if gooteeti dhoyte himta abadan nama bira sardi parsan godhiiti akkasi gaafadhu yaa sheeka murtii akkana namni horii nama ate maali murtiin isa ana ate injeen if sattari rabbiin si sattare miti if hin baasin amman tana qaadii bira dheeytanii yookaanu fatwaa silkii dhoytanii abbaan kiyya akkana na godhe murtii waan akkana akkam ni agarraa miti hogguutu abbaan kiyya anaa fi obboleessa kiyya qaba garuu obboleessa kiyyaa fi maallaqa cofa kannee anaafumaa takkanaan kanine yeroo san maqaa isaatu dhoyte yoo yaamte rakkoon isin irra hin jiru amma nama tokko hokkolatti beekama haa jennu fakkeenya ibsa hokkolaa jaanin yoo ibsa hokkolaa jettee akkasitti beekame humaa takka isa irra hin jiru yoo goruu ibsumaan ibsaa kam musaarubboo namuu ka isa beeku yoo taate ibsa hokkolaa yoo jettaniin hamattanii jirta ballaa yoo ta'es achi keessana cufa al'aaraj ballaa hokkolaa gorora nama yaas cufa isii dhaawame jira yoo kana achi ka beekamu taate maquma isaatiin dhawu yoo hin beekamne yoo waan akkanaa jettan rakkoon isin irra hin jiraanne malee jaalawwan kiyya ka islaamaa isiniif hin hayyamamu cal jechuu leenjii haa goonu maaliin nurraa xumuranii beeytanii hadiifa tokkoon hadiifama tokko hedduu silaa salafarraa taarika finnaa yoo jenne
ورب الكعبة إلى من أسرتي ولنجج سنون سنجا حديث متك والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع بسند حسن رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رد عن إرد أخيه بالغيب رد الله عن وجه النار يوم القيامة نمني أبليس إساترا ديبسي ناموس إساترا مجان تقو إسامت تجرى لا مالي بسامت وانا كان جتوني را إني بلسا قل أكا أتجت كنا متي من بيغاني غرباسا أكنا جتتي إرادة بست يوم القيامة رب جل جلال ربي إبدسن قدوسن فولك إسندرا فودا ربي إبدسن فولك إسندرا سنرافو نيغرتا تكجاتنا غرو مالتي آجمتي نبيتني جينومتي آجمتي جينتا آجالوان كي إسلاما مالي هارو تدريدوا كورنتي آكبا تمان نودبان تنين جوتنا ني هارو مالي رحيم الرحمن جل جلاله إسن الرجالته الدنيا غوتون إسن الرتي هادل لن تمان ولي راكب دنا الدنيا لبوغايتي كراكتين يا جرتموكم نيار يقول لك لا هم بيكو إرادة بيسو يرو سنجالو وانك يا إسلاما مني إسي من جنتاتي حديثة تكيتشاتنا نا هيمان إسنينجا أغوتا حديثة كنا أصول إسنين نسلوا على النبي لا الرسول لك صلى الله عليه وآله وسلم بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكاسي